Pamiarsa kewentenan darah ring unit donor darah utawi UDD PMI Tabanan Rauhe mangkin mewates inggian golongan darah A, B, AB, kantos O. Pikobat inucap kepanggih sangkaning pengrau hari libur utamanya ne Idul Fitri tur pengabtin kantong darah sanesayan nincap. Kahanan puniki wantah pahan saking siklus risampun libur selami Idul Fitri sangkaning nenten-wenten pendonor. Pikobat inucap tambis kepanggih ring samian PMI. Ring sajoning nampenin pikobat punike paiketan saking PMI, state ngaptiang majang relawan miwah pendonor mangdani dikelis ngelaksanayang donor darah. Kepala UDD PMI Kabupaten Tabanan Dr. Nyoman Gede Sumardike Mausang, sani mangkin kahanan suang-suang stok darah wantah petang dase kantong kemanten. Stok darah sampun muates daweg abulan lintang. Katanya nih kuentenan stok darah sawilang soro kantos 100 kantong. Ring tengahing muates nyane kuentenan stok darah Dr. Sumardike Mastikayang kanton sida nagingin pabuat keramo sane muatang kantong darah. Keluarga pasien kaaptiang taler nyumbang mangdani pabuat keramo taler sida kedagingin. Lianan punike ring sajoning nagingin pabuat darah paiketan dani mausang yening pelayanan darah miwah donor darah ring kantong PMI Tabanan kabungkah ngawit kalah pitu semeng kantos 6 sande. Kramo santi merasa sehat keaptiang laksanayang donor darah untuk nagingin stok darah PMI. Puspawati Bali Pos Nguningayang.